maye sondele eduze kwami kuvele ukuthi khafi iphunga lotshwala hawu ufaka umNazaretha hawu Nkosana kwenze njani hayi ngiyakushembe mina hawu manje yini leli iphunga elinuka kuwe indaba yakho le ngiyakushembe hayi Nkosana woza ngoba kuyafuna bomgqonjeni sathi kubeke inhliziyo phansi ukungasheshi ulo ngoba lo muntu mhlambe khona idimoni nje edlala ngayo umzame umyekeke mayehlula kodwa usumzamile hayi ngazi angikwazi ukusho lokho kodwa mzame khona ukuthi alunge hayi wahlubulundela wahamba ngathi mina wenkosana umbuzo wami munye uze ngayiphi inhloso la wathi indaba yakho leyo wahamba manje sezocela intathelo uthi nginenkinga yokuthola umsebenzi uphele ngensuku ezintathu ngiwuthola umsebenzi uphele ngensuku ezintathu uthi ngithengelele ebusuku lethi sindala ngiyazi nawe usayikhumbula ngoba ngangisekushumayela uthi ngithengelele ebusuku kwafika ugogo wathi uyakhumbula yini ungena phakathi kwamaNazaretha uwangcolisa ehamba umhlangano oyingcwele unokutshwala uyamkhumbula la mshumayele wazama ukukweluleka kwase umfokofisa sakhisho izulu ngalelo langa umbhalo 6